stavljam na to da su sve ulaznice otišle i da smo rasprodani. Još malo, još 7 dana. Trenutno je nedjelja i sljedeće nedjelje u ovo doba, mislim da je u ovo točno doba, otprilike tako nešto će biti na stage pred 1800 ljudi. Uglavnom, to je to. Danas je taj dan, danas je 18.11. Rasprodali smo 1800 ljudi, toliko jednako ljudi će pomoći svima ostalima za koje zapravo humanitarni nastup ovaj radimo. Meni nikako ne pomaže to što trebam nasmijati 1800 ljudi i nikako neće pomoći kad se svi nađemo zajedno, jer koliko god jedan drugi imamo paranoju, volimo jedan drugome nabijati još veću paranoju. Tako da mislim da to nije odlika komičara, to je odlika šupaka, ali to je ono all in good fun. Osim Vlatka koji je ovo odradio prije kojih mjesec, dva i sad je kao meni ono, da, kojiš ja sam bio, Znam da nije ni njemu, znam da je on jednako uzbuđen kao i mi. I fun fact, još uvijek nisam odlučio s kojim materijalom idem gore. Odlučio sam koja će mi biti zadnja fora sa kojim završavam svoj set, ali nisam odlučio ostatak fora, mislim kao možda ovo, možda ova. Zapravo vidjet ću kako ću se osjećati, sa čim ću željeti izaći pred te sve ljude koji kao, ajde, nasmij me, tu smo, ima nas. Ali ima onaj dio u meni koji je apsolutno kao, jedva čekam, ovo će biti tako dobro. I to je to. Ajmo. Maja nas vodi ovdje. No pressure. No pressure. Tuševe. Ovo je jako cool. Znači, ovo je možda jedna od rijetkih puta kad su mi napisali ime i prezime točno. Mogu sam doći do Lisinskog da mi napišu ime i prezime točno. To je to. To je taj high life. Imam klavir da se zagrijem. Lisinski je brutalan, ali imam jednu zamjerku. Znači, platiš tolike 1000 kuna za najam i onda moraš još platit grickalice. Pa dajte mi. Pa besplatno mi dajte. Zašto mi ne daju? Tu smo. Čeka nas već scenografija. Teretno dizalo. Jako je veliko. Znači, ovo sve su ljudi kupili ulaznice. Maja ne riskira, Maja nije kupila ulaznice, neko rekao doći ja prva, ne može mi niko ništa. Ja sam... Misli da sam ja 200 ljudi. Da, nasmij me. Došao nam je Kozačinski. Došao nam je Saša i Vlatko Štampar. Vlatko Štampar proučava moje nokte, ja sam lakirao nokte i kako držim, onda on gleda. Nije lakirao nokte, vidim komande zemlje, laže čovjek. I evo nas, sad će tonska proba, to je to stolić za vodu i to i ovo je naša publika, ovo je to, zadnje pripreme su u tijeku. Poštovani ljudi, malo sam udazalkan. Idemo vidjeti ako je neko došao, pustiti se malo dolje, nam da je barem cura došla. Please. Okay, mislim da mi je Larry David došao na službeni fotograf. Sve fotke budete vidjeli bit će od Pere, to je on. Lako se skupljaju. Došla je. Izaći će pred Oluju. Tu su ljudi pred vratima, iza mene su vrata pred kojima su ljudi. Ovo je stage pred kojim ćemo mi biti i više manje to zadnjih pola sata odbrojavanje 30 minuta. Prvi dojmovi. Nema šminke po faci da se ne sjajim, da me ljudi vide. Ne, kasnije. Evo ga, dan nakon je, jučer jednostavno nije mi bilo to snimiti te doživlje nakon jer sam bio po toliko dojmova, tako da sam pustio cijeli dan da prođe. Sad sam na putu sak zapravo, sad su mi ruke toliko hladne da ne mogu držati kameru, moram otići na toplo. Bilo je nestvarno je moje i neke stvari, koliko god će možda vama zvučiti glupe, ali jedan detalj je meni tako upao u oči, to je da jako dugo trebalo od početka mog intra dok sam došao do mikrofona. Znači veličina samog stage-a je prva stvar što je meni stavila u perspektivu kako će to nastup biti, kakvih sljedećih 25 minuta me očekuje. Inače mi ovdje treba 3 do 2 sekunde dok sam dostao na to. Otvorim vrata, Aleks Curečarić i tu sam. Tam je bilo Aleks Curečarić i krene intro i ja hodam. Dođem do mikrofona, skinem mikrofon, stavim ga sa strane 2 koraka i sad te krećemo. I baš je bilo
wow, ali neusporedivo. Taj val 1800 ljudi koji te zapljusne kad se nasmiju je neusporediv i jedva čeka naš sljedeći Lisinski koji će biti, vjerujte mi, svi koji niste bile. Pozivam vas jer svi koji dožive ovdje, ovih 150 ljudi gdje smo večeras i vjerujte mi, 1800 ljudi koji je nas doživjelo jučer i ovih tu 140-150 ljudi što će dobiti večeras ovdje i publika je publika. Dajemo sve, nije bilo jučer ništa posebnije što se tiče našeg odnosa prema publici, bilo je samo posebnije što se tiče našeg doživljaja. I nekog milestona koje smo doživjeli kao komičari, kao uspješnost. I meni osobno je bilo ovo, otkrićam ovo, meni je bilo da li ću dovoljno opustiti, da li ću biti ja, da li ću biti prirodan. I bio sam. Prvi najveći smijeh koji sam dobio je bio zbog fora koji sam napisao, naravno koji sam izveo jako dobro. Drugi najveći smijeh je bio zbog fora koji sam izimprovizirao. I treći najveći smijeh je bio također zbog improvizacije i to mi je najviše značilo. Znači, pred 1800 ljudi ja sam uspio biti dovoljno opušten da izimproviziram i da ta improvizacija rasturi. I ne samo meni, da je bilo nestvarno, nego, svima nam je tako bilo. Drago mi je da sam bio prvi jer sam mogao to odraditi i onda gledat kako ostali paničare, to je bilo stvarno super. Impresivna je riječ koju bi upotrijebio. Bilo je, nisam imao neka očekivanja, nisam ne znao kako bi to moglo biti, bilo je totalno nerealno. Panika mi je bila veća sad dok smo bili sve skupa jer je bila veća odgovornost da bude, svaki mora odraditi, mora biti dobro da bude sve skupa, dobro cijela večer. Kad se tiče publike, usporedbi, onda je sad, isto je, 1800 ljudi dok se nasmije, sve, nema više hrane koja je jednako dobra, kao pozitivna, sve onak. Sve ono što sam saznao od Vlatka dok sam gledao ekipu kako je nastupala, nekako uvijek misliš kao mogu i onda dođeš na pozornicu i onda te uhvatiti sve to, zapravo ta pompoznost svega toga, publika koja ide skroz do iza, prostor posvuda, energija koja dolazi. I moram biti potpuno iskren, nisam pretjerano zadovoljan kako sam to odradio jer mislim da sam uspio pokleknut vlastitim pritiscima, kao mora biti dobro i to. Tako da na kraju se ipak sve svelo na to da nisam uživo toliko koliko mi je bila frka. Da, i jako mi to puno znači da čak i nakon 9 godina iskustva još uvijek postoje nastupi gdje me začonka. Lijepo. Da ja bi to svaki tjedan da može biti, to bi bilo stvarno super. Ali sad je vrijeme za novih 150 ljudi, epizodu 10 ljudi. Ne zaboravite, 28.11. ja imam svoj novi show. 25. sada sam u Beogradu, a sada 22. sam u Varaždinu. Nadam se da se vidimo na barima jednog od tih nastupa ako ste negdje u blizini. Dođite obavezno u Beogradu ako gledate iz Srbije. Tamo napokon imam svoj one man show. Doslovce dolazim u Beograd sa svojim doslovce showom. A vidimo se ljudi, mi uskoro počinjemo, krećem ja, vidimo se, čao.